دکتور مصطفى قوجه پسپورکی نخوشی جنانه لنوا خلقی عفرینی گلکی ناس کری و تی حس کرن پشتی 7 سالان جا عفرینی وگریا جا حلبی وگریا عفرینی مثلا افه مثلا چیه؟ وی بره سوند خاربو گوته بو دما که روش عفرینی آسایی ببه و چکدار و عرب جه در کفن او بپیان بمش جا حلبی بچه عفرینی اسپیر آخفیم جمرة قوت بافي ويجي بحسرة عفريني جيانا خوش دستا سوندا خو بجي آني و بربا عفريني ومشيا فيديو وي ونين هار سر اكرانين رودايو ببينن لسر سوشيال ميديا قالكي دقتا يمكن تجيب لو بياخد يقبل مطعم منتزه احلام يعني كي واخدين من ابوها نبي ابي دماشن بخو بوران اللي دكي جو خوشه يوش شي دماشه شباب رعد بتشكي بخو نقوله يوم اشتاف يعني اجميش دماشم بوران ليدي كي بس جو خوشه ما تحمل دكي كي وشش بماشي يلا كي حاضر هم جماعات كي تشيكن دكتور مصطفى قوجه بسبوري نخوشين جنان جب باجار عفريني لقال منا دكتور دما تخوش با ودستي تساوب براستي من فيديو ديت دل سر السوشيال ميديا مديت قال لك بلاويه مقود شيار بروديوسر منا مقود فيهم ايرو دكتور مصطفى بكن ميفاني خبراستي مالا تاوا چند سال انت ونگره عفريني دكتور بو جده حزار دو حیشتا دا گاوان در کتنی هینم وانا قريب تجارة اف بي اف چند هيفنم دارنتين هذا تسوزا خب جياني سونت خارب وازي وگر معفنت وگر يعفرني بس سوزا هنك بجاني وهنك بنعمل سي سوز دابين خو ياك جوي مغاز بمشم از پرچاكي بمشم وياك دنجي از برخ كيما برخشي كرم جارجي خوني كي برشين جباگر را وادجي اساسيا جيم بدخواست مقوق مسلمان منو اولي زيتوني قتشو هاد زيتا من از قسمي كي برجوان بالاكم جي ديوان سوزي خب جيبيني ديوان سوزي خب جيبيني دكتور امي بين ان شاء الله زي بينن دكتور برقو بابا من حسرات اخا خوب بحزار سال الودرنا ام جي جيان داي او زيتونا جيب دسته خو كولانه لحلب مره مني زقدا تربوي جي راكن قندي خو قرطه امير وداري عشرتن بدل يعني ونكربو هنوي ببن عفريني برينها اول دبي فتره او ده 2020 يكاد وفات بو رحمه خدي لي ديما باشار داوكر انكي امي باش الراجل سر تصاغبه رحمه خدي الباب تبع دكتور تعفرين شاودي بشتي 2018 عفرين بري خوش جماعه برندبينا خو بخزايا خو بطبيعتها خو برخوش بزيتوني خو بملتي خو بقتشتي خوش روج روجه هين خوشتر دبي رنگ ويتي غارتن باقش دبي خوشكتر دبي خلق ودگره دكتور مصطفى خلق ودگره اري اول من شو از خزانم اول من تختور ومنزينه وخلقي عادي بحزاره وقرين في خاصه في عيده ججنا قال تقريبا قال گنده خوكر از دو تقريبا چوم ده 15 گنده مگی دين هاو دیتنا ما هفته دیگه ما تقامن آنا و گاو هم چک سر هفته داگرین يعني هاو گرمیا وی دلیت هفته دان ما يعني ملت پر وگریم تشتكيدن دمك وعفرين هاتا داگیر کرن 2018 قال لك دكتور مهندس ماموستا قال لك حسن تيجيشتي وخدان بيشاج عفرين در كتن دكتور نه مثلا هجماره كمزنج دكتور عفرين الشيخ مقصود واشرفي وسريان وجهندنن او وگرن عفرين كار بكن حمود خازن وگرن اما انسان خوانده و نخوانده وان که خازن عفرین وگرن آب عفرین و خاری و بیهنا عفرین کری نکنه عفرین دور کفه تا همه دیگینی هر تج حلب نزدیک عفرین دبی هر عفرینی که پرس که هر خورته که عفرینی پرس که هر نزدیک عفرین دبی نفس ما و دبی بیهنا ما و دبی آخوه بیناوه پر خاشک جمره هر عفرین آنجا وی تشتیف عن بکن دکتور تیل عفرین بمینی یا انتی وگری حلب يعني از برانيا خو يمكن لحلب ببم وناج حر شامية از ديسا دارم العفرين حر شامية از دارم
دکتور عرض مال ملک زوی حمود دستی ودانه یعنی کسک دیدانه ما؟ نه پرانیا وان آرتن دسته مدای و تشتنه و باشتر وضعش باره پر باشتر بیه. چه عفرینی را لازمه ها دواری خدمه دواری خدمت گذاری ده؟ ای والله الخدمي دهين ريك دوان زفت جرك كهرباء جرك يعني هوا تشتي شغله بلديات داره هوا او انجا شغل ميزانيه جوار دينن شغل تش لازم در بك هاي شيء وان يعني روش اول فرتش جرك راست این هیوی دکم حمود تشت ادی پیکوارعات یک وقت از نج عفرین مال عفرین وقت جبو من وقت کوبانی هر باجاره که دنیا براستی کیف منت دکتور مصطفى دم کد بینم خلق عفرین وقت جرنا جمع زياره كشتر تشيك انت عفرين جند بجند ببينه ان شاء الله قال لك سپاس كيف خوش بوم كنت بوي میوان من براستی يعني نمونين وقت تاج زيادة ببن دكتور ينكو وها حزكن وگر نجي خو باجاري خو دكتور مصطفى قوجة بسبوري نخوشين جنان جباجاري عفريني مولوتوف سپاس اشتراي